omukoro gwatandika n'abebembezi b'orurembo rwa Mbarara abeegi abakozi b'ekitongore kya United Nations n'abari kubahweraho barikwemuruka mu rurembo rwa Mbarara nk'akamanyiso k'obusinge n'enkwatanisa nungi kandi okukumba okwaba kweyambirwe Resident Coordinator wa United Nations Susan Namondo. But I think globally we're recognizing that this United Nations, it might need to change. But for it to change, I think I'm asking all the young people here to truly understand the United Nations. Ekitongore ky'amahanga ageeteeraine kikatandikwaho mu mwaka gwa 1945 bitu Uganda kija kyegiyitaho mu mwaka gwa 1966. Era njagala okwebaza UN ne UN agencies mwebala okukolera awamu ne government ya NRM ate era mwebala okukolera awamu ne local governments mwebala okukolera awamu ne communities ezirimu ababundabunda aba refugees. Ekitongore hamwe n'ebitongore bikwegita nakyo nk'ekya World Food Program bongira hantasi y'omuntu wa burijo na munonga abakazi obo bari kubegesa eby'omukono okuhinga hamwe n'okushuubura. Yasoma n'atasoma mwena musobola okukola ne mugoba obwavu. Toddangawo ne weekubagiza nti olw'okuba tomanyi Luzungu tosobola kuba mugagga. Essente temanyi Luzungu, temanyi lulimi lwaffe Lunyankole. This regional city has a very big population and it allows even the people from neighboring countries to come and do some business around here. Mbarara abakostinga akwejona ne Greater Angole nito abakostinga ningashaba kwakira abantu aba Shaba UN ninga UNHCR ukujire kiyatukurira nk'Mbarara city. Minister Justin Kasule Lumumba yahabura abebembezi b'orurembo rwa Mbarara okutokushaba kwabo mu bahandike barokurabira mu ofisi y'enganzi y'ihanga rero UN ekagira entunguka ziyakora mu rurembo oru nko kwekozera mu bicweka ebindi. Nekyo tukanyiza bo bagenda kutulanga abakulembeze ba Mbarara city babiteeke mu buwandiike babiyise ne mu kanso tukitwale mu UN aba UN bakkiriza buli omu ajja kukwatako kyasobola. Gasha kwa Ruth Nwamanya.